الله، أهلا وسهلا فيكم جميعا. يسعد أوقاتكم ويا ريت تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا نشوف هذا اللاعب البرازيلي اللي فشل في إنه يحقق موسوعة جينيس، ولكن نجح في إنه دخل الإسلام ودخل الدين الإسلامي، الدين العدل. تعالوا نشوف هذا اللاعب البرازيلي وكيف كانت فرحته وسعادته الكبيرة في دخوله الإسلام. فعلا يعني اشي بنفتخر فيه. الله. الحمد لله. معنا ريكاردينيو، اللاعب اللي كنا صورنا معاه علشان رقم قياسي اللي راح كان يبي يدش جينيس، بس الحمد لله يعني بعد تصويرنا معاه بيوم ما دش جينيس بل دش الإسلام. Ricardinho, eres muçulmano hoy? Sim, com muito gosto. Eu me tornei muçulmano e eu tenho certeza que essa é uma coisa maravilhosa, que todos, se puderem conhecer o poder, lo que Allah lo hace para nós outros, todos se teriam que ser muçulmanos. ¿Qué sientes antes y después? ¿Cuál es la diferencia? A diferença é muito grande, pois é uma diferença onde tu como pessoa vê um mundo diferente, um mundo de humanidade, um mundo de carinho, um mundo que não é egoísta, um mundo de coração aberto. E isso é muito importante, porque a nação, o mundo hoje se vive em muitos confrontos, pero hoje tu se tornando um muçulmano como eu me quedei muito feliz porque eu vi que a prosperidade e também eu vi que são todos unidos e são muito queridos. Então eu tive uma experiência muito grande e posso lhe afirmar que o maior recorde de minha vida foi ter se cambiado a muçulmano. Las sensaciones me dicen que cuando se convierte en musulmano, pues lágrimas. Sim, muitas lágrimas, porque é muito contento. É uma coisa que sai de cielo, verdade? E se toca no seu coração. Não é uma coisa que tu pones para ser um teatro, é pura la verdade. E isso é muito bonito, que Allah se toca em tu coração. É muito bonito. Eu tive uma experiência muito grande. Eu me quedei muito próximo a sentir a ele tocar em mim. Antes tu nombre era Ricardinho, ¿y ahora qué? Ricardinho Mohamed. Mohamed. ¿Te ha gustado el nombre de Mohamed? Sim, claro que sim. Eu vou levar sempre para... Agora vou dizer a mídia e também mis aficionados que agora tem Mohamed Ricardinho. Sabes que Mohamed es el nombre más amable para nosotros los musulmanos, pues, porque es nuestro profeta. Sim, para mim é uma honra, é um honor muito grande receber esse pedido e com certeza, não somente por estar falando por falar, e sim para estar esse nome acá dentro do meu coração. معك مو ريكاردينيو محمد يعني أسلم، شنو شعورك لما أسلم؟ والله شعور لا يوصف، يعني اني في شخص يعني ربنا هداه ويعني واهتدى للدين الاسلامي، شعور يعني فوق يعني قمه، ان الواحد ما يقدرش يوصف الشعور اللي داخله يعني الحمد لله ان ربنا هداه، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يهدي الجميع يعني الاسلام يعني ان شاء الله. يعني محمد اسلم، يعني شعور يعني استثنائي لا يوصف، والله يوصف، وخصوصا في اليوم اللي نطق فيه الشهادة. هو لا يتوقف عن البكاء ولا لا يتوقف عن البكاء، وكل اللي في المسجد يعني شعور انت حاسس بيه اكيد، واحد من المسلمين فانت حاسس بالشعور ده، وانا لا يوصف بصراحة. في هذا الفيديو المشرف اللي ما بزيدنا إلا فخر واعتزاز بديننا الشريف، وكمان شكر كبير لقطر الجميلة على افتخارها وعلى ازدهارها في نشر الثقافة الإسلامية وديننا الإسلامي. كل الاحترام والتقدير لقطر، وهذا ما بزيدنا إلا فخر واعتزاز. تحياتي لكم.